تورا میدیا یاروداوی وکه گلک بویران ده درباره شواتن دارستان ل ترکیه دجی بر رومالن خوا وکه یک جدزگین سرکفتی و نمونه تدیتن. جبر رومالا روداوی یاد درباره شواتن دارستانان ده برپرسی اوفیس انقره شوکت هرکی و قمرمان اسات آیدن هاتنه خلات کرن. هر دو کارمندان روداوی ده مراسمه که گوجالی کمالی کامرمان ترکیه واتیه بری و برن خلاتن خوش دست وزیر چاندن و دارستان vergirtin. Bu meslektaşlarımız oraya kendi oradaki روزنامه‌وان به برفرهی به پینو ساخا بحثا وان بیرانین خویند دما شوات دادکن رودا و یک جوان دزگاه نکو دوی مجارده به برپرسیاری کار کریه هفکار نوا یاش دست وان هاتیه کرنه مجیوه که کمالای کامرمان ترکیه کاره که کو جواک هشیار بکه انجام دا ما بیروارین و ازمونه وکه پرتوکک ده چاپ کرن yakılmaması için bir çığlık şeklinde yakma şeklinde haykırdı. Komelaya kameramanın Türkiye'de derbarı rola medyaya ya da şavatın Daristan'da Pertokek be navi neşavetine amade kir. De Pertokek'de ceheki berfrej bu azmunu xabatın karmendin Ruda ve Şevket Erki u Esat Aydın jihate ve qatandın. Her du karmendin Ruda ve de Pertokan abori de به برفرهی بحث رومالا رودا و یاد دماشوات Daristan'dan dekir. Artık biz de yazıya geçtik. Onun için birçok yazıyı gördüm. من beşek nivîsên we yên di Pirtûkê de xwendin. Pênûsa we sax be, dilê we sax be, hesasiyeta we gelekî hêja ye. Daristan mîrasa me ya hevpar e. Pêwîst e em hemû lê xwedî derkevin. Beraber sahip çıkıp bunları koruyacağız yani. Karmendên Tora Medya ya Ruda ve yên li ofîsên Ankara, Amed û İstanbulê heta niha gelek caran ji ber karên xwe yên serkeftî hatine xelat kirin. Tora Medya ya Ruda ve li Tirkiye heta niha di gelek bûyeran de ji ber romalên xwe yên berfireh gelek caran hatiye xelat kirin û pîroz kirin. Di bûyerên şevatên Daristanê de jî ji ber rola xwe ya bi te'sîr û romala xwe ya berfireh ایرو دو کارمندان روداوی به دست وزیر دارستانان هاتنه خلات کرد. شوکت هرکی رودا انقره.